Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV. Tuje mu makuru yacu yo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2024 kuri mikoro ya mbere ndumushakamba Maurice. Bwana Sentama wirute mumeze mute? Twiriwe neza, namwe mwiriwe umushakamba. Natwe twiriwe neza ku kirere gishaka kugusha imvura ariko kikanga. Byabaye hose natwe byaruko. Nako imvura iri bugwe ariko iranga bwije itaguye. Yego. Ariko urabona ko ikirere gihatsindura byanze bikunze izabona. Birumvikana iri hafi, hari naho yaguye, byose biterwa nuko buri ikirere kimeze no kwinyagasana bigena. Bwana Sentama tugiye kujya mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Watugezaho ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho? Urakoze umushakamba, ndagira ngo mbwire abadukurikiye ingingo z'ingenzi z'amakuru y'uyu munsi. Ingingo ya mbere turareba ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihamya ko abarwanyi ba M23 bazasubizwa mu buzima bwa gisivile. Ibyo ni byavuzwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya. Turaza kubiganiraho. Ingingo ya kabiri, u Rwanda rwagaragaje ko nta biganiro byigeze bibaho bisaba M23 kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo turabikesha Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Bwana Olivier Nduhungirehe. Ingingo ya gatatu, hitezwe ko ba perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye guhurira mu Bufaransa mu nama ya Francophonie, mu nama y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ingingo ya kane, turajya i Kampala. Ukurikiye inyungu za FDLR muri Uganda yatawe muri yombi azira amafaranga ya banki Lambert. Ibi turaza kubiganiraho mu buryo burambuye. Dusoza rero turajya ku ngingo igira iti buri saha abagore babiri bafatwa ku ngufu muri Kongo Kinshasa. Ibyo ni byo dukesha umuryango MSF, mu magambo arambuye Médecins Sans Frontières, ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka. Yego. Hano mushakamba, ngira ngo wakurikiye neza amakuru. Aya makuru aho bivugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihamya ko abarwanyi ba M23 bazasubizwa mu buzima bwa gisivile. Iyi nkuru wayikurikiranye, bimeze bite? Nibyo Bwana Sentama, ni inkuru nakurikiye nshyira mu nyurabwenge, ariko nanone irangira nsetse cyane, ntari guseka M23 ubwo ndi guseka Patrick Muyaya, kubera ko avuze gutya. Ejo yaravuze ngo abarwanyi be M23 si abanyarwanda. Rore burakeye nako mbabarira, avuze ati abarwanyi be M23 saba kunyekongo n'abanyarwanda. Burakeye aravuze ati bazasubizwa mu buzima busanzwe. Ukahita wibaza bazasubizwa mu buzima busanzwe gute mu gihe atari abanyekongo? Ariko nanone ukongera ukibaza uti umuntu ari kukwambura ibice akakwambura ibindi, mu kanya ushinzwe ingabo n'imirwanire agahaguruka ati tugiye kubirukana tubasubize hirya tubajyane tubatekure, byarangiza nanone ngo tuzabasubiza mu buzima busanzwe. Agatanga n'iminsi ahubwo bizaba byarangiriye. Yego, bagatanga n'iminsi nk'uko iminsi iheruka ni iminsi 100 yashyizweho n'uriya minisitiri mushya w'ingabo. Ariko ubu bimaze kuba magana ngahe. Ngira ngo ni ibintu biba bisekeje Bwana Sentama, ni ibintu biba bisekeje bitewe n'uko ntabwo abarwanyi bakurusha imbaraga uzabasubiza mu buzima busanzwe, ahubwo nibo bazagusubiza mu buzima busanzwe. Kuko umuntu usubiza mu buzima busanzwe ni uwo urwanyije akabona ko atagushobora, akemera agaca bugufi mukumvikana ko wowe udafite imbaraga uhagarika kurwana, akakurindira umutekano, noneho ukaba umuturage. Niyo habaho kuganira hagati ya M23 na leta ya Kinshasa, ntabwo ushobora kwemera umuntu urusha imbaraga ngo agusubize mu buzima busanzwe akurindira umutekano kandi uzi neza ko nta mbaraga agira.
ubwo bibaye nk'aho njyanye muri context y'uko bumvikanye bagahagarika imirwano byose ibyo M23 ishaka bakabyumvikana, ariko ntabwo M23 ishobora kwemera gufata abantu b'ibigwari, abantu bica abaturage, abantu bakora amabi menshi cyane ngo bari bo baguma ari abasirikare, noneho ba bandi bagarura amahoro, ba bandi bafite imyitozo ihambaye ngo abe ari bo bitwa abaturage bajye mu buzima busanzwe. Ibi byo rwose ntibishoboka, ngira ngo ni ibyo Muyaya akoresha kugira ngo ajijishe itangazamakuru, ajijishe abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bareke gukomeza kuvuga ku ntambara, bareke gukomeza kuvuga ati ese kuki mutagarura ko imyaka 2 igiye kuba 3 Bunagana bayitwambuye, ko imyaka igiye kuba 2 Rucu ifashwe, ko imwaka urangiye Masisi ifashwe, kugira ngo baceceke ibyo bintu, babiceceke, bireke gukomeza kuvugwa mu itangazamakuru, bireke gukomeza abaturage bari kubabarira mu buzima bw'ubuhunzi, bareke gukomeza kuvuga basakuza, ni ugucecekesha ya nduru, bwa bubabare bw'abaturage bari mu buhungiro, ni ugucecekesha za nkuru z'uko abantu bavuga ngo abaturage bari gutaka ngo bishwe, abantu bicwa mu mujyi wa Goma, bicwa za Lubumbashi, bicwa za Kinshasa, bicwa muri Ituri, bicwa Sud Kivu, bicwa n'ahandi. Ni ugushaka ikintu arambika hejuru, ni nk'ishura, igishura arambika hejuru y'ibyo byose kugira ngo abantu bareke kubikurikira. Ni no muri iki kiganiro kandi Patrick Muyaya yongeye gutangariza ko ngo baganiriye ko M23 igomba kuva aho iri, ngo mu biganiro bya Rwanda ari nabyo u Rwanda rwahakanye. Nibyo rwose, ndetse mu biganiro bya Rwanda u Rwanda rwavuze ko ntaho ruhuriye na M23, ndetse nibyo turi buze kugarukaho, ariko nanone birigaragaza, ngira ngo u Rwanda rubivuga buri munsi, ntabwo rushobora kwivuguruza cyane ko nta n'imyanzuro yavuye Rwanda ibyemeza, rero bagahitamo kwikinga muri iyo myanzuro ya Rwanda itarasohotse kubera nta kintu bumvikanye. Ariko ikiriho Patrick Muyaya kuvuga aya magambo, hari ijambo abantu bakunda kuvuga ngo ni ukwiha amahoro, kugira ngo ashijishe abantu. Hari ikintu umuntu yakwibaza, iriya nama ya Rwanda ubundi bayita inama y'inyabutatu. Yego, inama y'inyabutatu ni ukuvuga irahuza impande eshatu, irahuza Minisitiri w'u Rwanda, igahuza Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igahuza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Angola, ari nacyo gihugu gihuza. Bwana Mushakamba, umuntu yakwibaza ati inama bayihuriramo ari batatu, ariko noneho basohokamo ugasanga abavuye muri ya nama barimo baravuguruzanya, aho usanga niba Muyaya ashaka no kuvugira leta, ngira ngo afite ukuntu abanza kumvikana n'abashinzwe bya bindi agiye kuvugaho. Bwana Mushakamba agiye kuvuga ibintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, yakabaye abanza kuganira na Kayikwamba, wa mudamu uriya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, noneho bakabanza bakumvikana ibyo ari buvuge ko bijyanye n'umurongo barimo. Bwana Mushakamba, kuba iyo urebye ibyo Muyaya yavuze aha ngaha, avuga ati mu biganiro byabereye i Rwanda hafashwe umwanzuro w'uko M23 igomba guhagarika imirwano, kujya mu nkambi yabugenewe, nyuma abarwanyi bayo bagasubizwa mu buzima busanzwe. Aha ngaha mpafite ibibazo bibiri kandi n'undi uwo ari we wese yabyibaza. Bwana Muyaya kuba adahuza n'abagiye muri iriya nama biterwa n'iki? Ikindi cya kabiri nshobora kwibaza, ushobora kuza kudusubiza, nuko imvugo za Muyaya buri gihe zisanga yivuguruza. Mu mwanya umwe ati M23 ni Abanyarwanda, mu wundi ati tuzabasubiza mu buzima busanzwe bicishijwe muri ya porogaramu ya Kongo yo bita PDDRCS. Ubwo ni porogaramu ya demobilisation yo gucyura
bahoze ari abarwanyi no kubasubiza mu buzima busanzwe. Noneho iyi porogaramu ngira ngo ifite ububasha nshobora kuvuga bushingiye ku ifasi, aho ikorera ni ku butaka bwa Kongo. Ku bwa Muyaya rero niba tubihuje n'ibyo avuga, ubwo izambuka ikorere no mu kindi gihugu. ibi bintu urabyumva ute, urabisobanura ute? ni ikibazo kirimo bibiri, kuba adahuza n'abagiye muri iriya nama. Ikindi cya kabiri, kuba yivuguruza buri gihe ati bariya ni abanyarwanda, mu wundi mwanya porogaramu ya Kongo ikabasubiza mu buzima bwa gisivile. Ibyo bintu umuntu yabisobanura ate? Abatwumva babyumva bate? Wabasobanurira ute kugira ngo babyumve? Ese ni intege nke za Muyaya? Ese ni amacenga ya politike? ni ibiki? Bwana Sentama, hari ikintu kimwe wenda abantu bamwe badasobanukirwa bagomba no gusobanukirwa nshatse no kugarukaho kano kanya. Ni ukuvuga ngo M23 sije M23 Kongo yarayifashe iyigira urucuruzo, ndetse inayigira reka nyite urucuruzo cyane. Yayigize urucuruzo kuko iriya ntambara bo bifuza M23 irwana, ntabwo bifuza M23 itarwana. Ari nayo mpamvu niyo bemeje amahoro ari bo baba ba mbere mu kuyishotora, kugira ngo bayungukiremo, bayirate hanze mu nama. Turi mu ntambara na M23, turi mu ntambara na M23, turi muri ibi n'ibi na M23. Iyo bashaka kwivuga ibyiza, bashaka uburyo babihuza na M23 bakanayifatira imyanzuro itarabayeho, bakemeza ngo M23 tugiye kuyikorera ibi n'ibi, nta hantu bihuriye, nta nama bagiranye, ntaki. Bashaka kwivuga ibibi nabwo bakabivuga kuri M23, cyangwa kwikura mu bibazo byabo bakavuga M23. Ibintu byose byabaye M23 kubera ko bazi neza ko isi yose izi ibibazo bya M23, ihanze amaso M23, ishyigikiye intambara ya M23, ishyigikiye ko M23 ibibazo byayo birangira. Kubw'iyo mpamvu rero Patrick Muyaya ahantu hose agiye ntabwo ashobora kuvuga ngo areke kuvuga M23, kuko azi neza ko aricyo kintu kiratuma bya bibazo byo muri Kongo abantu batari bubitega amatwi. Bya bibazo by'abantu bapfuye Kinshasa, bya bibazo by'abantu bapfuye hanaha, ya makosa y'ubutegetsi bwabo, ya makosa y'ibyo bakoze byinshi bitari bwongere kuvugwa, ahubwo bari bumve ije ya M23. Akaba ari byo yitsaho, akavuga ngo M23 gutya, akabashinja ibyaha, ejo ati tuzabakorera ibi n'ibi, ejo ati tuzabakorera ibi n'ibi. Ariko ikindi kintu bagomba kumenya, even Patrick Muyaya, even n'umuntu udukurikiye, Kongo yamaze kubamo ibihugu bibiri. Hari Kongo irimo M23, iyi zone yamaze kuba libere ubwayo, ni bamaze kuribera zone isumba bimwe ibihugu byo mu biyaga bigari. Ikindi hari Kongo ikiri mu maboko ya Kinshasa ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ni Kongo zitandukanye. Gana Mushakamba Karame, uravuga ati hari Kongo ebyiri cyane. Wajya kwitegereza koko ugasanga birasa n'ukuri cyangwa se n'ukuri. Icyo umuntu yakwibaza, izi Kongo ebyiri uretse ko imwe iri ku buyobozi bwa AFCM 23, indi ikaba ku buyobozi bwa Kinshasa. Yego. Ubundi izi Kongo ebyiri zitandukaniye? Izi Kongo ebyiri zitandukanira ku bintu nanone ndabyita bibiri. Kuba hamwe hari abashoboye kurinda amahoro no kugarura amahoro no kubeshaho neza abaturage babo mu mpinduramatwara ya M23 AFC Alliance Fleuve Congo, ariyo revolution yabo, hamwe n'abandi bashaka kungukira, nyine abacuruzi n'ibisambo, leta y'abacuruzi n'ibisambo bashaka kungukira mu maraso ameneka y'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagaragaye ejo bundi mu Makara, muri gereza ya Makara, nk'uko byagaragaye i Goma, nk'uko byagaragaye umwaka utaha mu mujyi wa Goma, nk'uko bihora intambara zihora zigaruka muri Ituri no muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kandi byitwa ngo biri muri etat de siège, byitwa ngo ni igihe cyo kugarura amahoro. Intambara zihoraho, imitwe y'abamabondi ivuka, za Katanga imitwe igavuka buri munsi, n'ahari amahoro naho hakavuka indi mitwe.
ni ukuvuga ngo kongo igahora mu bibazo atari uko abanyekongo badashoboye kwihuza ngo bishakire amahoro, ahubwo ari uko abayobozi babo inyungu yabo ibonekera mu guteza akaduruvayo, gucamo ibice abaturage kugira ngo bungukire mu bucuruzi butemewe, bungukire mu maraso y'abanyekongo ameneka. Ni ibintu tuvuga bamwe bakabyumva bagashaka kutabyumva, ariko ni ukuri. Kuko niba atari ukuri se kuki bajya kuzana barwanya umutwe umwe wa M23 kandi igihugu cyose kirimo imitwe yitwaje intwaro? Kuki bajya kuzana ibihugu birenga hafi 20, imitwe itandukanye 20 ibihugu bikomoka ibihugu 20 bya SADC 17, ukongeraho Burundi, ukongeraho FDLR, ukongeraho Bashanshuro, ukongeraho n'abandi bose baje kurwanya M23. Ntihagire na bamwe boherezwa muri turi kurwanya za nuza kurwanya za iziriya za Kodeko, ntihagire aboherezwa kurwanya Mubondo, ntihagire aboherezwa kurwanya indi mitwe itandukanye iri mu bindi bice, ariko bose bakaza hariya muri Kivu y'Amajyaruguru kandi n'ahandi abantu bari gupfa, ndetse bikitwa ngo ibibaye byose bikagerekwa kuri M23 kandi n'ahandi abantu bashize buri munsi tubibona amavideo, tubona amafoto, ndetse n'aya miryango mpuzamahanga yakabirwanyije nayo ikaza ivuga M23, itavuga abantu bahira ku mihanda batwikwa n'abaturage, itavuga abantu batwikwa n'abasirikare. Leta irebera umuntu yicwa kubera uko asa nuko yavutse cyangwa kubera kwanga amafuti kwe, akicwa agatwikwa ku karubanda karibwa. Ngira ngo ni ibintu bitaba handi. Rero hari ibihugu bibiri muri Kongo, kandi icyo mbona nuko ya leta ifite revolution y'amahoro yo gubeshaho abanyekongo, yo guturisha abanyekongo neza, izatsinda ino leta nini igamije guteza akaduruvayo no kungukira mu maraso y'abanyekongo ameneka. Birumvikana Bwana Mushakamba, ariko iyo ugiye kureba mu banyekongo mu myumvire yabo usanga hari abavuga bati Kongo igomba kuba imwe, Kongo igomba kuba imwe kandi nticibwemo ibice. Ugasanga hari abandi bavuga bati Kongo ni nini, ni nayo mpamvu ihoramo akaduruvayo kuyiyobora, ugasanga biragoranye. Se izi mpande zombi ubaye uruzihuza wazihuza ute, wabigenza ute? Bibaye byiza Kongo yaba imwe ikagira ubuyobozi buzima, ariko biragoye cyane, biragoye. Niyo waba ufite ubwenge bungana gute ushoboye guturisha abantu dukurikije abanyekongo. Cyambere abanyekongo, umunyekongo muri Bakongo atandukanye mu mico no mu myifatire n'umunyekongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariyo mpamvu bamwe batanemera ko hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Imico y'umunyekongo wo muri za Kongo zindi, mu majyaruguru ya Kongo, mu majyepfo ya Kongo, mu burengerazuba, mu burasirazuba, biratandukanye cyane. Ariko nanone igihe cyose habayeho guhuza kw'abanyekongo bafite imyumvire myiza, nk'uko AFC abo muri Kivu bo mu burasirazuba bw'igihugu bahuje n'abariya ba Corneille Nangaa bagahuza. Uyu munsi bariya ni igitekerezo cyanjye, uramutse nanone ubahuje na Moise Katumbi dukurikije intumbero ye muri politike, ndetse n'abandi batandukanye bagaragaza ibitekerezo bizima badafite ideologie génocidaire nk'iya Kisekedi, nk'iya bariya ba Martin Fayulu n'abandi ubona bafite ideologie yo kwanga abantu cyane, ndakubwiza ukuri ko Kongo yaba Kongo nzima. Ariko nanone icyazatuma Kongo iba Kongo nzima izira akaduruvayo nuko yatandukana abahuje imico n'imyifatire bagakora igihugu cyabo, cyane ko kiriya gihugu ari kinini. Ibyo byo byatuma Kongo iba umudendezi. Ikindi gituma abantu bemeza ko ishobora kuzacikamo ibice, hari bagashaka buhake nubwo tuba tuvuga byinshi, abayobozi bashobora kwikura mu ngoyi cyangwa se mu gipfunsi bashyizwemo, bafatiwemo na bagashaka buhake babategekesha kubategera mu mitego yo gukora ibibi kugira ngo bakomeze babakoresha icyo bashaka. Ni bake cyane bo muri Afurika bashobora icyo kintu. Akaba ariyo mpamvu abo bagashaka buhake hari abashyigikiye abakora amabi, hari n'abashyigikiye abakora ibyiza bagarura amahoro.
akaba ariyo mpamvu ushobora kuzasanga abakora kubera kwanga gutinda mu ntambara mu ntambara yo kubohoza cyangwa yo kugarura Kongo nzima, yo kurema Kongo nzima, bashobora guhitamo kuvuga ngo twebwe n'abadushyigikiye nubwo ari bagashaka buhake turemye igihugu cyacu, noneho hakaboneka igihugu cy'abeza n'igihugu cy'ababi, ariko nanone muri cya gihugu cy'ababi hakazavukamo abeza, bikazarangira tubonye Kongo y'ibice 4 cyangwa 3 cyangwa 2, ariko ari Kongo z'abeza gusa. Yego Bwana Mushakamba, ariko rero Bwana Mushakamba, reka kuri iyi ngingo tuhuze n'ibyigeze kuvugwa n'umuvugizi wa gisirikare wa AFCM 23 Lieutenant Colonel Wiringoma, aho yavuze ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yari yemeye kwinjiza abarwanyi b'uyu mutwe mu gisirikare cy'igihugu, agaragaza ko bababajwe no kuba uyu mukuru w'igihugu yagiyeho. Ibi ngibi kandi tubijyanane n'uko hari ibiganiro byinshi byagiye bibaho, hari n'amasezerano yagiye asinywa hagati y'impande zombi mu bihe bitandukanye, ariko atarigeze ashyirwa mu bikorwa. Ibi wabihuza n'ibi ngibi biriho ubu ngubu, ukibaza utese bipfira he iyo abantu bageze aho basinya amasezerano ariko ntashyirwe mu bikorwa? Ibi byabazwa riri? Bizabazwa uri ku gasongero ni Tshisekedi, tujuru ni Tshisekedi, kuko ubundi iminsi irahinduka. Ntabwo Tshisekedi azahora ari perezida, umunsi azaba atari perezida ukuri kuzakora. Tshisekedi yajyanwe mu nkiko uko byagenda kose, ariko icyatumye yitandukanya n'ibyo yasinyanye na AFCM 23 n'igihe bamaranye n'iki, ni ukubera bwa butegetsi nakubwiye, yanda nini yashyizwe imbere nabo bashaka kunguka iby'umurengera, ariko babyungukiye mu maraso y'abanyekongo ameneka, aho kugira ngo babibonere mu byiza cyangwa mu nzira ziboneye, ahubwo bagahitamo kubona byinshi binyuze mu maraso y'abanyekongo ameneka, no kugira ngo bakunde ngo babe abaruta abandi, ngo bitwe ibihangange, baheze abantu hasi, bajye bahora babubaha. Urakoze cyane. Hari imvugo bagira hariya hakurya muri Kongo, ni imvugo yadutse guhera igihe umusaza Kabila Laurent Desire yajyaga ku butegetsi. Ni imvugo yo mu rurimi rw'iwabo, aho bavuga mu rurimi rw'iringara ngo moto wazuimandoki batonakaye aje na yete, umuntu wafashe intwaro, wafashe imbunda, ntabwo bajya bamubaza imyaka afite. Bifite icyo bisobanuye, birumvikana. None ahangaha turabona AFCM 23 yitwaje intwaro irimo irwana, ku rundi ruhande tukabona leta ya Kinshasa ifite FARDC, ifite Wazalendo, ifite abacancuro b'ubwoko bwose, ari ab'uruhu rwera n'uruhu rwirabura, ifite abantu benshi bayiri inyuma bayirwanira. Umuntu akibaza ahangaha ninde uzajyana undi muri kantonema? Kantonema ni ukuvuga ni ukwambura undi intwaro noneho akamusubiza mu buzima busanzwe. Nubwo wari wakivuze, ariko ahangaha ubu ninde uzajyana undi muri kantonema koko? Deja M23 yarabitangiye ku basirikare ba FARDC. Umusirikare wa FARDC n'umuwazalendo utsinzwe cyangwa ufashwe ku rugamba, M23 iramufata ikamushyira mu kigo, ikamushyira ibyo twakwita muri kasho, muri gereza. Usibye wamanitse amaboko akemera kugendana nabo, ariko iyo babonye adashoboye, ari umusaza nta mbaraga afite, ashyirwa mu buzima busanzwe. Kandi yajya mu buzima busanzwe akaba umuturage muri zone ikontorwa na M23, akabaho mu mahoro. Ariko uyu munsi nujya no mu maraporo yabo Kinshasa yagerageje gushyira mu buzima busanzwe muri ya mitwe yindi, bageze bongera basubira y'ishyamba kubera kutitabwaho, kubura ibyo barya, kubura imibereho. Deja M23 nk'uko nari mbivuze yarabitangije. M23 niyo izashyira FARDC mu buzima busanzwe, kuko ariyo ishoboye
kubashyira mu kubagira abaturage ikabarindira umutekano. Ntabwo FARDC idashoboye kurindira umutekano M23 cyangwa kurindira nayo idashoboye kwirindira umutekano nk'aba basirikare badashoboye kurinda amashu bo muri Afurika y'Epfo baje gutabara Kongo. Ubabarire ko mbihuje, ntabwo aribo bazafata abantu bafite imyitozo ihambaye bari kugarura amahoro batuje abaturage babesheje abaturage neza ngo bashyirwe muri kantonoma. Uko byagenda kose na Moya yazashyirwa mu buzima busanzwe, na Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa azashyirwa mu buzima busanzwe, na General Makenga kuko Moya nawe yamaze kuba umuwazarendo. Urakoze cyane, ibyo uvuze ni ukuri. Nkeka ko mpamya neza ntashidikanya ko hariya mu Bambiro hahoze ikigo cyari gicumbikiwemo abahoze ari abarwanyi bagombaga gusubizwa mu buzima busanzwe, ariko icyo kigo ugiye kukireba ntiwamenya aho abo bantu bose barengeye, bagiye bagitoroka bakisubirira mu mitwe yabo yo kwitwaza intwaro bagasubira mu ishyamba nk'uko bakoraga mbere. kugira ngo ibyo uvuze ni ukuri bwana Mushakamba. Reka dukomeze tugane ku ngingo ikurikiraho. U Rwanda rwagaragaje ko nta biganiro byigeze bibaho bisaba M23 kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'imvaho ufite kuri iyi ngingo ni ayahe? Nibyo bwana Sentama, byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Yabivuze asubiza ikinyamakuru cy'Abafaransa cyitwa Africa Intelligence cyari cyatangaje ko ngo ibyo birimo byaganiriweho cyangwa se birimo byavugiwe i Rwanda, ko ngo M23 ngo igomba kuva muri biriya bice, ariko ntibyigeze bisohoka, nta hantu bihuriye. Usibye na Africa Intelligence harimo no gusubiza nanone Kinshasa kuko ibyitwaza. Ikindi Kinshasa igira gutya bamwe mu bantu bayo bagasohora amakuru bakabwira abanyamakuru byitwa ngo ni ibanga, bakabwira ngo ni ibanga, ariko mu by'ukuri atari ibanga. Nabo bagasohora amartikiri abivuga ngo nuko byifasha, ariko atari ko biri, mu rwego rwo kugira ngo bayobye mu buryo ubwo aribwo bwose, bayobye itangazamakuru, bayobye abantu bakurikira aya makuru. Ariko bwana Sentama, nk'uko nari mbikubwiye, u Rwanda cyangwa muri ibi biganiro nta hantu na hato y'u Rwanda nk'uko rwabivuze ntirwigeze ruhagararira M23 muri bino biganiro bya Angola, ndetse na M23 wavuze ko idahagararirwa kandi idatuma u Rwanda kuyihagararira mu biganiro bya Angola, ndetse Angola yo yagerageje kwinjizamo M23 mu biganiro ngo M23 iganire na Kinshasa muri Angola. Bya biganiro bya Angola bigire part 1 y'inyabutatu na part 1 y'inyabutatu y'u Rwanda, Kongo na Angola, igire na part 2 y'inyabutatu ya M23 Kongo na Angola, ariko Kongo irabyanga. Kongo rero imaze kubyanga, birangira bo bashatse kujya bakomeza kugaruramo yasije, nk'uko nakubwiye ngo sije M23 Kongo irayicuruza, Kongo iyikoresha mu kujijisha no kuyobya amahanga. Rero iyo sije mu byo Kongo ivuga yo iyishyiramo kugira ngo iyicuruze yungukiremo, nk'uko nari maze kubikubwira. Kandi byo ngira ngo M23 kubera imbaraga ikoresha n'umusaruro wayo igaragaza, niwo utuma Kongo yihoza mu kanwa buriya umuntu nyine utagutsinda cyangwa udafite icyo akurusha ntabwo wahora umuvuga. Bwana Mushakamba, ibyo tubihuje n'ibyagiye bitambuka. Turabyibuka umuvugizi wa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma wa AFCM 23 yakunze kuvuga cyane, naramukurikiraga haba mu ndimi z'igifaransa, haba mu rurimi rw'Iringara, haba mu Kiswahili. Avuga ati twebwe ntidukunda intambara, twebwe ntabwo dushaka gufata ubutaka, twebwe nta kindi dushaka, turashaka ibiganiro. Na mugenzi we ngira ngo ni Colonel Imani Nzenze, yego, hari aho basubizaga buriya butaka babusubiza ingabo za EAC. Yaravuze ati iyaba ari ugufata ubutaka
uyu munsi nakabaye nicaye nk'ikisangani yego. kuko nta ngabo mbona zo kumpagarika. Mm. Twebwe ntabwo tugendereye gufata ubutaka no kubutegeka, ahubwo icyo tugendereye turashaka ibiganiro na leta ya Kinshasa. Mhm. Ko batahwemye kuvuga ko bashaka ibiganiro na leta ya Kinshasa, ariko ukagenda ubona leta ya Kinshasa ibashakira amazina ya yandi ashobora kutabemerera kubona ibiganiro na leta, nko kuba ari abaterabwoba, ibintu nk'ibyo, abanyamahanga, ibintu nk'ibyo. Ni iki mu by'ukuri abantu bose bibaza ni iki gitera leta ya Kinshasa kwihunza kuganira na M23 kandi ari abakongomani nkabo? Yego, nibyo nahoze nkubwira. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose Kongo yungukira mu kuba M23 igihanganye nabo kurusha kuba bakungukira mu kuba bakumvikana na M23. Kubw'iyo mpamvu rero ibyo bintu bizahoraho, bazahora nibajya no kugera ku mahoro bazongera babisubize inyuma, babidobye kugira ngo bakomeze bunguke mu bucuruzi bwabo butemewe. Ejo bundi umudepite yarabivuze, abadepite ubwabo barabyivugiye mu nteko ati abasirikare bakuru birirwa bakora ubucuruzi butemewe muri Kivu, muri Kivu y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo na Ituri, birirwa bacukura amabuye. Iyi ntambara bayigize urucuruzo, none se bazacururiza he nibaganira na M23? Birumvikana bwana Mushakamba, ubwo babyigizaho kugira ngo bakomeze babone umwanya wo gucuruza, niba nabyumvise neza cyane rwose. Murakoze cyane. Reka dukomeze tugane ku ngingo ya gatatu igira iti ba perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye guhurira mu nama ya Francophonie Paris mu Bufaransa. Ese ni uguhurira mu nama gusa, hariho no guhura by'umwihariko, bimeze bite? Birumvikana ni uguhurira mu nama, ariko perezida Macron nk'uko yabivuze yifuza ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibana mu mahoro, aya makimbirane akarangira agashira. Yifuza guhuza perezida w'u Rwanda ndetse na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo nzabyizera ari uko bibaye, cyangwa niyo bahura nk'uko byigeze bibaho i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagiye mu nama ya ONU nabwo bahuye, ariko ntihagire ikindi inkurikizi nzima igarura amahoro iboneka. Ariko impamvu babishingiraho banabyemeza, n'abakora ubutasi bavuga ati, n'abakora inkuru z'ubutasi bavuga ati Macron azabavugisha bombi, kuko buri mu perezida ugiyeyo agirana ikiganiro na perezida w'Ubufaransa. Uyu munsi ni Emmanuel Macron uriho. Iyo bagiye muri iyi nama buri mu perezida agirana ikiganiro na perezida w'Ubufaransa. Rero barumva ko nyine icyo kintu kizaganirwaho, byaba na ngombwa Emmanuel Macron akabahuza bombi kugira ngo iki kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikemuke. Ariko bahura batahura nta gisubizo nizeye kubona, kuko n'umwaka washize barahuye kandi nta gisubizo cyavuyemo, bitewe na Kongo bidatewe n'u Rwanda. Ariko ndibuka ko hari n'igihe nanone byari byateguwe perezida Kisekedi akabikwepa. Ngira ngo hariya naho dushobora gusanga atagiyeyo, avuze ati nagiye mu zindi ngendo, bikarangira yoherejeyo umuntu. Nibyo, uriya munsi bagombaga guhura, perezida Kisekedi we yari yagiye guhura n'abapfumu, kugira ngo barabibonye bwana Mushakamba. Reka dukomeze tugane ku ngingo ikurikiraho, tunyarukire i Kampala. Guhagararira inyungu za FDLR muri Uganda atawe muri yombi. Nibyo amakuru nk'uko byemeza, nuko uyu mugabo witwa Marcel Muhima, ngo bakunze kwita umusirikare wigize umurasta cyangwa se w'umurasta. Uyu mugabo ngo arimo imyenda kubera ibintu byitwa Lambert, banki Lambert. Ariko ukibaza uti ko ari ushinzwe gukusanya imisoro n'amafaranga y'aba opposition batera inkunga FDLR, byarangiye bite kugira ngo ajye kurya amafaranga y'abandi? Cyangwa se n'ay'aba FDLR yariye bahitamo kubyitirira ko ari banki Lambert, bakaba bari bayamuhaye mu buryo bwo kutamwizera, bagahitamo
kuvuga ko ari banki Lambert bamuhaye, noneho babona yariye koko atageze aho bashakaga bagahitamo kumujyana mu buyobozi bavuga ko ari amafaranga yariye ya banki Lambert, ari umutego wari bamuteze kubera kutamwizera. Ngira ngo amakuru aremeza ko ari we ukorana cyangwa washyizweho n'uwitwa General de Brigade Kimenyi Nyembo wo muri FDLR, cyane ko aba bose ngira ngo n'iriya mitwe impamvu igenda itandukana icikamo ibice ari ukubera amafaranga aturuka muri diaspora ndetse n'andi mafaranga atandukanye. Ibi byose rero by'uyu mugabo ndetse n'ibindi ni ya makimbirane yabo y'ubujura butuma baheza abantu bamwe mu buhungiro ndetse no mu mashyamba bakanga gutaha mu Rwanda bitwaje ngo mu Rwanda nta mahoro, mu Rwanda ngo abantu baricwa, mu Rwanda ngo gutya na gutya, kugira ngo bakomeze bisahurire birire amafaranga bikorere nyine ubucuruzi bwabo bwo gusahura, kubera nyine bananiwe gukora ahantu hose babaye abantu badashobotse binakoreka. Bwana Mushakamba, reka dukomeze tugane ku ngingo iheruka, tunyarukire nanone muri Congo Kinshasa, aho Médecins Sans Frontières ni ishyirahamwe ry'aba baganga batagira imipaka bagaragaza ko hariya muri Congo guhohotera abagore n'abakobwa byafashe indi ntera iri hejuru cyane, aho buri saha abagore babiri bafatwa ku ngufu hariya muri Congo. Bimeze bite? Bwana Sentama, ngira ngo iyi cyambere ngiye inkuru nkibona nababaye, usibye ko amakuru yemeza ko n'aba ngaba ari bakeya, kuko aba nabashije kugana abaganga bakabavura, hari n'abandi batabashije kubagana, ariko bigaragariza ikintu kimwe, wenda mukandaza kuguha umwanya nawe uyivugeho, ariko ngiye ikintu nifuza kuyivugaho ni kimwe. Nusoma iyi nkuru, nusoma iyi raporo, urasanga benshi mu bahohoterwa barahohotewe mu gihe cy'intambara, noneho bagahungira mu nkambi z'Igoma ngo badahohoterwa, bagerayo bagahohoterwa kurushaho. Mu by'ukuri aho hantu ntabwo M23 ihari. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo hari ibihugu bibiri, hari igihugu cy'amahoro kiri kugana mu mata n'ubuki cya M23 na AFC, hari umuturage umugore udahohoterwa, hari umuturage ukora amanywa nijoro nta kibazo agize na gito, ariko hakaba ikindi gihugu kimeze nko muri gereza, kimeze nko mu kuzimu, kiri Igoma no mu bindi bice bigikontororwa na leta, aho umuturage ahohoterwa, umubyeyi ahohoterwa ku manywa na nijoro, ndetse yavuga akicwa, kuko inkuru z'abapfa tuzivuga buri munsi. Ni ibintu bibabaje kuba umuntu yarahunze mu ntambara akavuga ati reka njye mu nkambi hariya, ni hafi y'imiryango mpuzamahanga, ni hafi y'abasirikare ba SADC, ni hafi y'abasirikare ba leta, ni hafi y'abasirikare ba ONU, ariko yahagera akaba aribwo ahohoterwa kurushaho, ndetse aba babitangaza akaba ari abakorana na ba basirikare ba ONU ndetse n'abandi. Bwana Sentama, ngira ngo nawe ni ibintu wakurikiye unafiteho amakuru y'ibibera hariya muri iriya leta ya Kisekedi. Reka dufate nk'ubuhamya bumwe bubigaragaza bw'umuntu umwe, ariko ntabwo amazina yatangazwa kubw'umutekano we. Aragira ati, nasambanyijwe ku ngufu iwanjye, nahungiye hano. Bari bamusanze, wamubazaga yaramusanze aho yahungiye. Nahungiye hano nshaka amahoro, ariko naho ndongera mfatwa ku ngufu. Buri gihe iyo mbitekereje numva nta gaciro mfite, ngendana agahinda, nta cyizere ngifitiye abantu. Rero naje hano gusaba abaganga ubufasha. Ubwo abaganga yavugaga ni abajyanama b'ihungabana, bankoresheje imyitozo ifasha guhumeka, iramfasha. Ni ibivugwa n'umudamu rero wari mu nkambi hitwa Burengo, ihariya hafi ya Goma. Ingero ni nyinshi, dufite ubuhamya bwagiye butangwa n'abatandukanye, ariko ubwo dufashe n'ubwo ngubwo. Ibi biragaragaza rero ikibazo bafite hariya muri Congo, kandi ni muri wayise Congo yihe iriya? Congo naho ugereranyije n'ukuzimu, Congo y'akababaro, Congo yo guhohotera abantu,
ni kongo y'akababaro, ni kongo imeze nk'ukuzimu, ni kongo iyoborwa na Kinshasa, ni kongo nini, yego ni kongo ntabwo niko wayise. Nibyo bibazo biri hariya rero, nta hantu muri iriya kongo yindi ntoya ntaho turabona ibintu nk'ibi ngibi, ahubwo tubona abantu, ubuyobozi bwahuriye n'abaturage mu muganda, mu minsi mikuru, mu marushanwa y'imipira n'ibindi byinshi ubona ari ibikorwa by'amajyambere. ubona ko iriya kongo ikintu kimwe. Yego, hari ubundi butumwa bugira buti ati baratubwiraga bati iwacu aho twabaga badufataga ku ngufu. uwo ni umuntu wabasuye. Barakomeza baramubwira bati duhungiye na hano naho turimo gufatwa ku ngufu, turasohoka ngo tujye gushakira abana icyo kurya tugafatwa ku ngufu, dukora iki? Tukabura icyo tubasubiza. Abo ni abantu ni abanyamakuru bari basuye abo bantu bakababwira gutyo. Nawe tekereza ahantu umubyeyi abayeho gutyo, kandi urabizi igihugu kigirwa n'ababyeyi, abandi bakaza nyuma. Yego, kuko nibo barerera igihugu, nibo babyarira igihugu. Tekereza aba bana buzuye ishavu n'agahinda babyara, bamwe bari abana baturuka ku kuba bafashwe ku ngufu. Umbwire iyo kongo y'ejo hari imbere. Ariko nongeyeho ikintu kimwe, ya miryango ishinja ihora ikora raporo mbi kuri M23. Kuki idakora raporo kuri ibi bintu? None se ni abasirikare M23 baza gufatira ku ngufu aba bantu bagiye guhahira abana babo? Ngira ngo sinzi ukuntu tuzajya tubivuga, tuzagera aho dusibe mu ntekerezo zacu imiryango mpuzamahanga kwibaho. Ahubwo byose tubihuze, nidukenera kuvuga abantu beza tuvuga abacunguzi ba M23, kuko umuturage uri mu bice M23 ikontorora, aba umugore, aba umugabo, aba umwana, uburenganzira bwe buri kubahirizwa. Kandi nk'uko wari ubivuze, tubibona bagiye mu mipira, tubibona bari kwiga, abana bariga neza, tubibonera muri ubwo buzima bw'abana babayeho mu bice M23 ikontorora. Nibyo koko bwana Mushakamba, urakoze kuri aya makuru. Ngira ngo twagana ku musozo. Nibyo, yego. Ariko mbere yuko tugana ku musozo bwana Mushakamba, hari inkuru mbonye tutarenza amaso nayo twayivugaho. Yego, hari aho wagendaga, hari no mu makuru yacu y'ubushize twavuze ku rugendo rwa Kayumba Nyamwasa muri Kongo Kinshasa, byagaragaye ko yagiye n'i Burundi. Hari isoko y'amakuru yacu iri Bujumbura rero impaye inkuru igira iti: Faustin Kayumba Nyamwasa a fait son check-out de Zion Hotel à Bujumbura hier samedi. Bisobanuye ngo Faustin Kayumba Nyamwasa yasohotse muri hoteli yari acumbitsemo yitwa Zion Hotel i Bujumbura ejo hashize kuwa gatandatu. Ubu ni ukuvuga ubu buhamya yabwanditse ejo. Yego, ku Cyumweru Kayumba Nyamwasa yasohotse muri hoteli ejo bundi kuwa gatandatu. Aha ndagira ngo ugaragarize Bujumbura icyo ari cyo, ibyo ivuga n'ibyo ikora bwana Mushakamba. Ibyo bakora byose inkuba izajya ibahana, ibereke ko ibyo bakora ari amakosa. Noneho ubuhamya bugakomeza buti: celui qui fut chef d'état-major de l'armée rwandaise de 1994 à sa disgrâce en 2002 aurait passé au moins 3 jours dans la capitale économique du Burundi, enchaînant les rencontres avec les membres de la diaspora et l'opposition rwandaise en exil au Burundi et dans les Grands Lacs, et avec des officiers burundais. Ati uwahoze ari umukuru wa etat-major y'ingabo z'u Rwanda guhera 1994 kugeza 2002, niko yabyanditse. Ati amaze iminsi 3 muri kapitale y'ubukungu y'u Burundi. Kapitale y'ubukungu nibwo ni Bujumbura, kapitale politike ni Gitega. Yego. Ati
hari urujya n'uruza rw'abantu baza guhura nawe n'ababo muri diaspora n'abarwanya leta y'u Rwanda baba i Burundi n'abo mu biyaga bigari. Ntabwo abazaga kumureba sabi Burundi gusa, ahubwo n'ab'i Burundi n'abari muri ibi bihugu biri mu biyaga bigari, ubwo hirya no hino bavaga bakaza kumureba, ati ndetse cyo kimwe n'abategetsi bo mu Burundi. ubwo yakoranaga inama n'abategetsi bo mu Burundi. yego. Kasoza agira ati il y a quelque chose qui se trame et couve dans la région. Ati hari ikintu kibi kirimo gutegurwa kandi kiri kiraririwe. yego. kiraririwe ejo kizaturaga kikavamo ikintu runaka muri aka gace k'ibiyaga bigari. hari ikintu gishobora guturika gusandara muri aka gace k'ibiyaga bigari. ngibyo iyo nkuru ntabwo nashaka ko dutambuka tutayivuze Bwana Mushakamba. yego. ukayigusangize ubwo uraza kwisoma neza ubyumve birenzeho. nkaba ngira ngo dusoze rero tugane ku musozo, kuko ingingo twari twateganyije zose tuzivuzeho mu buryo burambuye. tugane ku musozo twibutsa abari badukurikiye ingingo twaganiriyeho. twaganiriye kuba Kongo ihamya ko abarwanyi ba M23 bazasubizwa mu buzima busanzwe bwa gisivili. ingingo ya kabiri yari uko u Rwanda rwagaragaje ko nta biganiro byigeze bibaho bisaba M23 kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. yego. ingingo ya gatatu yari ya kabiri. ya gatatu ba perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye guhurira mu nama ya Francophonie i Paris mu Bufaransa. kugira ngo iyi nama izaba ku itariki 4 z'ukwezi gutaha, niba nabibonye neza nibyo. ingingo ya kane yari ukuriye inyungu za FDLR muri Uganda yatawe muri yombi azira amafaranga ya banki Lambert. yego. ingingo ya gatanu rero yari buri saha abagore babiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatwa ku ngufu. iyi yari raporo ya MSF Médecins Sans Frontières. ingingo twaganiriyeho nizo, uretse y'inyongera tuvuze ya Kayumba Nyamwasa urimo agendagenda muri ibi bihugu byo hafi aha ngaha ku Kinshasa. none ejo bundi kuwa gatandatu yasohotse muri hoteli yarimo asubira iyo yabaga muri Afurika y'Epfo. hoteli tubibutse ko kugira ngo twayivuze, hoteli Zion Hotel mu Bujumbura, aho yahuraga n'abantu batandukanye barimo abanyarwanda baba hirya no hino mu mahanga barwanya leta y'u Rwanda, barimo abategetsi b'u Burundi n'abandi bo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Bwana Mushakamba rero reka ngane ku musozo, nsezere kandi nshimire abari badukurikiye. mbibutse gukora subscribe, gukanda subscribe bikorwa rimwe, inshuro imwe. iyo ukoze inshuro ya kabiri uba usohotsemo. mbibutse kandi gukanda like, banakande share kugira ngo ibiganiro byacu babisangize inshuti zabo, banandike muri comments kugira ngo baduhe ibitekerezo n'inyunganizi byabo. mwakoze rero umugoroba mwiza. Bwana Mushakamba akira mikoro. urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. nshimiye n'abadukurikiye. mpagarike n'ubugingo Nyagasani abane nabo.